Razvoj i širenje urbanih celina, regulisanje i prosecanje novih ulica iziskuje i potrebu davanja imena novim saobraćajnicama. To je jedan od načina na koji država ili lokalna zajednica utiče na svest savremenika i na duži period obezbeđuje stvaranje poželjnog kolektivnog identiteta. Čačak je dosta kasno dobio naziv ulica, tek 1893. godine i to pod prisilom više državne vlasti. Naime, morali smo da regulišemo ovu našu varoš, a da bi ostali jedno lokalno, zapravo ne lokalno nego regionalno središte i onda posle toga je i došlo do prvog krštavanja ulica. Tada je 21 ulica dobila svoj naziv i hvala Bogu najveći broj tih ulica i dan danas živi. Neke su izgubile onu pređašnju ulogu, nisu više tako frekventne i značajne, međutim nazivi su još iz tog perioda, kao što je Lomina, Mutapova, Hajduk Veljkova, Dobračina, Kneza Miloša, Gospodar Jovanova. Nazivi koji se daju ulicama predstavljaju prihvaćenu i vladajuću državnu i društvenu politiku u domenu obeležavanja tradicije. Na taj način što se sugeriše sećanje na određenu ličnost, događaj, pokret, geografsku oblast, prostornu celinu ili istorijsko razdoblje. Nije jednostavno i nije svejedno ako živite u ulici Miloša Crnjanskog ili ulici po nekoj ličnosti o kojoj ništa ne znate, ili čija je prošlost toliko zapetljana ili je toliko nepoznata da vam to pomalo i smeta. Naravno, bilo je tu i puno nekakvih promena. Danas veoma egzotičnih stvari, imali smo i Staljingradsku ulicu, imali smo ulicu Koče Popovića, pa čak i Aleksandra Rankovića, međutim sve te promene koje su se ticale neke dnevne politike brzo su nestale, vreme je to brzo oljuštilo i neki stari nazivi i tradicije koje ukorenjene u narodu je opstalo. Pored osnovnog zadatka, olakšavanje rada administracije i bolje snalaženje u gradu, davanje naziva ulicama uvek predstavlja organizovani pokušaj društva da budućim generacijama prenese odabrane kulturne i istorijske vrednosti kako bi se one sačuvale od zaborava i poslužile kao uzor mladim naraštajima.